I po prvi put kreće vlog. Odmah na početku ja ne znam kako će ovo tu izgledati, ali ako vam se svidi obavezno ostavite like jer možda opet ovako nešto napravim. Ali sada krećemo. I tako smo krenuli za put u Milano. I vidi me kako vozim svoj Golf 7. Naravno došli smo u Zagrebačku zračnu luku 2 sata ranije, gdje me naravno odmah i policija zaustavila i rekli: Margo, je li imaš droge? Na šta sam ja rekao: možda? Žalim se. Rekao sam ne i pustili su nas. I očekivali smo da će naš avion biti mali, ali na kraju je bio jedan od najboljih, jer smo imali prostora za noge, a to je velika stvar. Put je trajao koji sat vremena i kada smo sletili u Milano, dočekao nas je ovaj auto. Vrum vrum, frende, je luksus. Koža iznutra, koža izvana. Auto koji snova. Jedno pola sata vožnje do hotela, otvorio sam vrata, bacio torbu i rekao: morate ovo vidjeti. Tako da slijedi room tour. Welcome, welcome. Prvo što trebamo napraviti je dat struje. Ovo je moj hodnik. Ovo je moj WC. A ovo moj... Ne, ali poprilično je veliko. Pogledaj to. Znači, poprilično je veliko. Ovdje tuš, brate, je veći od mog života, je. Onda ovdje tu imamo, ne znam, stalo mi je na neke svećenike koji kuhaju, tako da pretpostavljam da je odmah to posvećeno. Jel je? Okej. Ovo tu je krevet, full udoban. Znači, najiskrenije full udoban. Aj, prezentiraj. Ali nisam uspio ništa spavati. I vidim da je to od room toura. Toliko od udobnosti. Vidi da kuhaju. Znači, ne razumijem. Ali najbolje od svega, pazi ovo, pazi nas. Znači, ovo tu je pogled izvana. Ovo tu je pogled koji ide na dvorište. Prilično je cool, fora, lijepo, onak, ima drveće i sve. Ali, ja kad se tuširam, ja ne mogu vjerovati koliko puta su mene vidjeli ljudi golo. Znači, ja automatski gledam ovdje u ovo. A ovo tu, mislim da su ovo obični stanovi, onako ljudi. Tada ko da Talijana me vidio golog, ima sreće. Znači, ovo je preluda stvar. Ovo tu sam otvorio, znači ovo tu je onaj neki dentalni, znači toliko su bogati, brate mili, da su nam ovo tu dali. I unutra se nalazi ovo. Znači, frende moj! Četkice i kaladon. Zašto hvala? Jer mi se nije dalo trčati do supermarketa da nađemo ovo čudo. A sada test! 7,6 od 10. Ali pošto ćemo sada ići na neku fancy večeru, koja me baš zanima na šta će izgledat. Jer ja ne smijem niš jest. Tada ćete sada vidjeti outfit. Bijela majica, crne hlače, šuze. Svi su naručili neku picu sa krompirima, pošto je to bilo nekako čudno. Ne pitajte me zašto, ali ja sam naručio rižoto sa škampima. I bio je... prefin. Dobro jutro. Dobro jutro, novi dan je i danas je dan kad ću sjesti na stolicu. Sada se polako spremam jer će krenuti ovaj Milano Fashion Week. Dobro, ne znam iskreno na šta će ovo tu izgledat, ali poprilično sam spreman. Spreman sam da me izbace van. Krenuli smo na event tvrtke IKEA. Tema eventa je bila prvi. Tada čim se uđe unutra vidi se ova ogromna brojka 1. I labirint koji te vodi do svih prvih. Prvi poljubac, prvi dom, prvo useljenje i tako. Što je bilo poprilično fora. Ali onda sam gledao ono zbog čega smo i došli. Nova IKEA gaming kolekcija Bramble. Tada odmah sam se bacio na testiranje svih proizvoda. Zatim ovu plavu fotelju koja je bila preudobna. I može se rastvarati tako da možeš praktički i ležat. Tako da ovo mi je jedna od omiljenih stvari iz gaming kolekcije. A to je nice. I koji su tvoje first impressions sad kad si sjeo na ovo? Ovo narančasto je čudo. Čudo. Ovo jako dobro. Gdje ti ideš? Idem u kadar. Kadar. Čudo. Ali ova kolekcija ima i različite stvari. Kao tipo ovaj ormar koji u sebi ima gaming sustav i onda ako više ne želiš igrat samo zatvoriš ovo tu vrata i to je to. Doslovno si pospremio kompjuter u ormar. Što je pre cool. Ali, rekli su nam da su krenuli paneli, gdje su pričali glavni dizajneri tvrtke IKEA i različiti važni ljudi. Ali mi smo čekali čovjeka pod imenom Filipe, koji je glavni dizajner ove kolekcije. I čovjek kojeg ću intervjuirat. On je sjedio na ovoj stolici, koja izgleda kao da lebdiš. I na sreću, imao sam čak i priliku je probat. I poprilično je zabavna, tako da mislim da ću se je i uzet kada izađe ovog rujna u Hrvatskoj. I sada smo dobili te stvari, tako da će Blodek, moj dragi, degustirat apsolutno sve i ocijeniti to. Tako da nadam se da nešto umriti. Ovo mi stvarno dobro izgleda. Ovo ću zapravo cijeli pojesti. O, vidi ga je. Ocijeni 1 do 10. Ovo je čista 10. Ovo sam probao. Ovo je ekstra. Ok, sad probamo ovaj drugi. Strah me znati šta je, tako da ću ga samo probati.
A više ga neću probat, 2 od 10. Miriše predobro. Molim te ocijeni od 1 do 10 da koristite decimale. 7.02. Filipe je došao do nas i dao nam je intervju. Pitali smo ga dosta glupih pitanja, među kojima su bila pitanja kao koliko verzija prije ove ste imali? I mean, this is the final, but how many? Maybe version 15 or something. Oh, okay. Ili So the whole collection is actually playful and convenient. Yeah. Playful and convenient. And convenient. I mean, we Solving really problems. wanted it to be sort of playful, stylish things for your home, but also work really well for when you're playing games. For the people who live with gamers, because they can rearrange things, they look nice, but also they function really well for the game itself. So how did you come up with the idea, or did you have a muse or something? Did you start playing a game and you were wondering like, oh, maybe I can do this more simpler, more convenient for The collection as a whole, you mean? as a whole collection? Yeah. We did a collaboration with ROG a few years back, where we focused a lot on like PC gaming and desk setups. Yeah, but everything is just. Yeah, everything was like very. It was inspired by like cyberpunk and sort Yeah. of gaming culture. Rough. So what we wanted to do, like the initial idea was like, we see the people, they are gaming wherever they want in the home. You know, from the living room to the bedroom and even the bathroom. Yeah. Like, so we wanted to make a collection that sort of fits very well for this fluid type of gaming, where you can move from room to room, from device to device. I mean, sometimes you just want to sit with a friend and look at the phone screen on your bed, because that's the game you want to play right then. And sometimes you want to get into these like big adventures and spend hours. So we wanted to make a collection that's sort of idea of a fluid gaming, cross-platform gaming in the home. Thank you so much for you, guys. explaining it. nakon svega ovog tu, mi sada odlazimo malo pogledati Milano. Gore. Bilo je super i žuto smo. Ovo čak znam. Oh my god. Izašao. Jede nas na trgu. Oh my god, izgleda predobro, brate, Vili, je. Da, Marko, naravno da izgleda predobro, u Milanu si. Ovo tu je Galerija Vittorio Emanuele II, što je jedan od najvećih glamuroznih trgovačkih centara. Ovdje se nalaze i prekrasni mozaici i mramorni podovi, što je prelijepo. What the heck? I upravo sam se vratio doma, znači preumoran sam, mislim da me sunce zviznulo u glavu, istina iskrenije, ali eto. Uglavnom, jako je lijep Milano, onak potiče me na Zagreb i Split iz nekog razloga, nemam pojma zašto, ali eto, ali sada, polako se sada opet moram krenuti spremat, jer idemo na nekakav party. Krenuli smo na taj party, ali odmah u startu nismo bili na popisu. Ali onda sam počeo pričati italijanski i pustili su nas unutra. Dobili smo narukvice da se zna da smo VIP ljudi sa kojima se niko ne smije zezati. I ušli unutra. Ljudi su se skupljali i bilo je vrijeme da dođe osoba iznenađenja. Jedna jedina Big Mama. Nisam imao pojma tko je to, ali izgleda da je jako popularno u Italiji. Naravno, morao sam pokazati svoje najbolje pokrete. Ali kako sam plesao, večer se bližila kraju. Lupao sam high five sa ljudima preko madraca. Blod je zalutao negdje u nekom svom svijetu. I naravno, bilo je vrijeme da idem spavati. Nažalost, naše putovanje je gotovo, što znači da se moram spremiti. Samo što najveći problem koji sada imamo je to što ćemo čitav dan provesti na zračnim lukama. Prvo, doći ćemo 4 sata ranije u zračnu luku Milanu. I onda ćemo tamo raditi, nemam pojma šta, budemo vidjeli. I onda iz Milana idemo u Njemačku, gdje ćemo provesti opet 2 sata na zračnoj luci i onda idemo tek za Zagreb. Ali sve o svemu, Milan je bio lijep. A ja se idem do kraja spremiti i idemo. I ono što smo uzeli je ovo tu. Ovo tu je neki ekskluzivan katalog koji ne postoji. Znači nema ga, samo ga imamo mi. Tako da ko želi kupiti. Ali pošto je tema bila cijelo vrijeme kao prvo, kao stilo prva ljubav, prvi poljubac, prvo apsolutno sve. Tako da ovo izgleda poprilično cool. Ovo su praktički ko neki posteri, ako se ja navaram, je li tako? Da, je, vidi ovo. Znači izgleda onak, izgleda bolesno jednostavno. Pre dobro. I ovo izgleda kao neka moja kuća, Sve izmazano. Nažalost, na zračnoj luci nisam puno snimao, jer sam većinom spavao dok sam čekao let. Ništa. Idemo mi. Koliko si umran od 1 od 5? 12 milion. Ali došli smo u Minhen, gdje na zračnoj luci ima vlak koji te vodi od terminala do terminala. I to prvi put vidim. Čak je i dosta brz. Ali putovanje je bilo naporno. Sa čekanjem i letom smo potrošili jedno 7 sati života. Možda i više. Tako da kada sam sletio u Zagreb, bio sam sretan jer sam vidio Milano. I to je bio pravi prvi doživljaj.